I can announce that today that Milosevic has complied with the 5 conditions that the international community had placed, and therefore a few moments ago I instructed General Clark to suspend NATO's air operations against Yugoslavia. I have taken this decision following consultations with the North Atlantic Council and also after confirmation from General Clark that the full withdrawal of the Yugoslav security forces from Kosovo has begun. Poštovani građani, agresija je završena. Mir je nadvladao nasilje. Dragi građani, srećan nam mir. Početkom ove godine širom naše zemlje bilo je mnogo mitinga. Na njima se čula jedna parola: ne damo Kosovo. Nismo dali Kosovo. Garantuje suverenitet i teritorijalni integritet naše države, grupa 8 najrazvijenijih zemalja sveta i Ujedinjene nacije.